mu nama nkuru y'umutekano ya Loni, Uburusiya bwagaragaje ko buri ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse bwifuza ko bubona bwangu umutwe wa FDLR ubarizwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo wasenywa kugira ngo amahoro arambye abashe kugaruka nk'uko tubikesha umuvugizi w'igihugu cy'Uburusiya. L'envoyé spécial du secrétaire général Binta-Keïtou ainsi que l'envoyé spécial Juan Chia pour leurs exposés. Nous saluons la participation à cette séance de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Wagner. Ndashimira intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Bintu Keïta ndetse rero n'intumwa yihariye abucane ku bisobanuro batanze. Turashimira kandi umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi. Aha muri iyi nama uriya mugore Wegina wo muri DRC nawe yari yayitabiriye abasha gutanga ibyifuzo bye cyangwa se n'uburyo igihugu cye cya DRC kibona ikibazo kirara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibyifuzo. Gusa we yagaragaza ko ikibazo ari u Rwanda ndetse yifuza ko rwafatirwa ibihano, ariko Uburusiya nk'igihugu gikomeye ndetse gifite ubutasi bukomeye cyo cyabashe kugaragaza ko kugira ngo kiriya kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikemuke ariko habaho inzira z'umutekano ndetse n'ibiganiro. Ikindi kandi imitwe yose ibarizwa yo ishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda ikaba yasenywa. Ya Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner n'abahagarariye ibihugu by'u Rwanda, Angola, Uburundi, Kenya, Afrika y'Epfo na Zimbabwe bitabiriye inama. Mbere na mbere ndifuza rwose kwihanganisha imiryango y'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bapfuye kandi rero bakomeje gupfa kubera ubwicanyi bwiyongera bijyana rero n'intambara irimo guhuza. Gusa kandi uno muyobozi uhagarariye igihugu cy'Uburusiya muri inama ya Loni n'ubundi ntiyabuze kwihanganisha abakongomani bavuye mu byabo ndetse n'abapfiriye muri izi ntambara zimaze iminsi ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe witwaje intwaro wa M23 n'igisirikare cya leta kuva mu mezi yashize, Uburusiya rwose buhagararanye cyangwa se buri kumwe n'abo baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibi bihe bikomeye. Ni ngombwa kandi kubaha imyanzuro ikomeje kugenda ifatwa na Loni, ariko nanone ni ngombwa kubaha byimazeyo ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubumwe bwacyo n'ubwigenge bwacyo nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Loni. Nanone twihanganishije rwose imiryango y'abasirikare ba Loni bishwe n'abo mutwe w'ingabo za SADC baguye muri iyi mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dushyigikiye rwose ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu batakaje abasirikare muri iyi ntambara. Nta gitero na kimwe cyemewe kugabwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro. Uburusiya bwanenze rwose ibikorwa by'umutwe wa M23, ariko nanone dusabye guhagarika imirwano ako kanya ndetse no gusaba ko abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro batemewe n'amategeko bava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi turahamagarira u Rwanda kuzuza ibisabwa n'abagize akanama k'umutekano ka Loni ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe byerekeranye rero no gukuraho ibikorwa bya gisirikare bibarizwa ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guhagarika rwose ingamba z'ubwirinzi bashyizeho. Gusa nanone hari guhagarika imirwano ntabwo bihagije. Ikibazo rero ntigishobora gukemurwa n'iyi ntambara twabisubiyemo kenshi. Niyo mpamvu rero guhagarika imirwano bidahagije. Igisubizo cy'iki kibazo gishingiye ku masezerano ya politiki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigomba rwose kugaruka ku meza y'ibiganiro no kubaha inzira yo gukemura amakimbirane yashyizwe. Ngira ngo murabyumva, uyu mugabo uhagarariye igihugu cy'Uburusiya nawe yavuze ko kugira ngo ikibazo cy'u Rwanda ndetse n'umutekano wari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikemuke neza, nk'uko abayobozi b'u Rwanda babivuga, nuko hagomba ibiganiro kandi buri ruhande rukabasha kubahiriza ibyavuye muri ibyo biganiro. Gusa ikibazo ni iki, nuko no mu perezida wa DRC Antoine Felix Tshisekedi inama zose zagiye ziba zaba iza African Union
iza EAC ndetse na East Africa ntabwo izo nama yabashe kuzitabira, ahubwo inama imwe rukumbi yitabira n'inama yabereye i Munich ya European Union na gahunda ya Rwanda. Iki kibazo kimaze igihe kirekire kandi gifite inkomoko ifite amateka y'amaraso menshi cyane, ku buryo rero tugomba gukemura imizi yacyo. Nibyo twumva ko twebwe nk'Uburusiya byarangiza burundu iki kibazo. Ntabwo iki kibazo kigomba gukomeza kuvugwa gusa ngo M23 ingabo z'u Rwanda cyangwa se intambara ibiganiro, ahubwo tugomba kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa bivuye mu mizi. Amahoro arambye azagerwaho ari uko ibihugu byose byumvise ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ugomba umutwe witwaje intwaro wa FDLR nk'impamvu muzi igomba gusenywa mu buryo bwa burundu. Ndashaka kugaragaza ko nta gisubizo kirambye kizaboneka hatabayeho kumvikana ku cyerekezo cy'umutwe wa M23 binyuze mu biganiro by'imbere muri Kongo. M23 igomba kuganira na leta yayo, ibi kandi bigomba rwose kuganirwaho na Kinshasa n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo habeho umwanzuro urambye. Ubundi rero ibi bishobora kubyara intambara y'akarere mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeza kwinangira ikanga kuganira n'abarwanyi ba M23 cyangwa se kwemera ko burundu umutwe wa FDLR usenywa, kandi ibimenyetso by'iyo ntambara mu karere ishobora kwaguka bikomeje kugenda bigaragarira isi yose. Uburusiya burashima ariko nanone ubushake bw'ibihugu by'akarere n'abayobozi ba Afurika mu gushaka uko hashyirwaho amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twebwe nk'Uburusiya dushyigikiye byimazeyo rwose ibyemezo byafashwe n'inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU, SADC na CIRGL, kandi rwose twizeye ko impande zose zizumva ijwi ry'abaturanyi babo kugira ngo bibyare umusaruro. Icy'ingenzi ni uko hakorwa ibishoboka byose hagamijwe guhagarika ibijyanye n'iyi ntambara ituma abaturage bakomeje kubaho mu mibabaro idasanzwe, kandi dushishikajwe rwose bikomeye n'ingaruka mbi z'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rwego rwa muntu. Dutewe impungenge rwose n'ukwiyongera k'ubwicanyi burimo gukorwa, kandi byose bigakorwa binyuranyije n'amategeko. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina, guhatira abana kujya mu mitwe yitwa yango nibura urumva ko iby'uyu muyobozi w'Uburusiya ari gusobanura ahangaha nibura ari kuvugisha ukuri n'uburyo ikibazo umutekano waboneka ku buryo burambye. Aha bitandukanyeho n'igihugu cy'Ububiligi cyo cyagomeje gusobanyiza u Rwanda ndetse kikanavuga ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo, kandi nacyo ubwacyo ntikibashe kugaragaza ibimenyetso, ariko Uburusiya bwo budaciye ku ruhande bugaragaje ko ikibazo kimeze ndetse n'uburyo cyabasha gukemuka. Intwaro no kujya mu gisirikare birimo gukorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bikorwa byinshi bigayitse. Ibi byose rero bigomba guhagarara nta mananiza. Ndashaka kuvuga rero ku kibazo kizwi n'abantu bose ariko nanone kirengagizwa nkana, ibibazo birimo gukorwa n'abacancuro b'Abarusiya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo ibi mbisubiremo, twarababonye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo ngaruke kuri iki kibazo rwose cyihutirwa cyane kigaruka kuri aba bacancuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amahanga yose yakomeje guceceka, ariko nanone twese twabonye ko bagiye guhura n'ingabo za Loni MONUSCO bagafatanya. Ibyo bintu ntabwo bibaho. U Rwanda narwo rwagiye rubigarukaho. Ni gute mu by'ukuri abacancuro bakorana n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO? Amashusho yerekana abacancuro benshi cyane rwose barimo kuvanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazanwa i Kigali. Ibi rero byabaye rwose ikimenya bose ku isi. Dufite impamvu yo kwemeza ko ibi bitajyanye rwose n'inshingano zahawe MONUSCO n'akanama k'umutekano. Birababaje cyane kubona MONUSCO, ingabo za Loni, zifatanya n'abacancuro kandi isi yose igaceceka ntigire ikivuga kuri aba bacancuro twabonye bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baza mu gihugu cy'u Rwanda. Nanone kandi turabona rwose uburyo ibihugu by'i Burayi na Amerika bikomeje kwirengagiza iki kibazo cy'abacancuro, nyamara bakavuga cyane ku kwangisha ibihugu bya Afurika
n'ubufatanye uburusiya burimo kugirana n'ibyo bihugu byo ku mugabane wa afurika mu mutekano. Ni mu gihe rero ibi ngibi bijyana rwose n'aba bacanshuro bahisemo guceceka bakaruca bakarumira. Ibi rero ni uburyarya bwa gikoroni budashobora mu by'ukuri kwihanganirwa. Iyi myitwarire nayo ni imwe mu mpamvu zituma intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza. Ni mu gusoza ndashaka rwose kubamenyesha ko uburusiya buzakomeza gushyira imbaraga mu gushaka uko haboneka amahoro arambye no gukemura iki kibazo mu buryo bwa diplomasi. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakeneye amahoro n'umutekano no kumenya ejo hazaza habo, ni inyungu zabo turwanirira hano muri iyi nama y'umutekano. Murakoze cyane. La coopération bilatérale des pays africains dans le domaine de la sécurité avec d'autres États, c'est particulièrement étonnant alors que depuis longtemps il y a une campagne de désinformation contre la Russie concernant le renforcement de la coopération avec les États africains dans le domaine de la sécurité. C'est du deux poids deux mesures néocoloniales dans toute sa splendeur. C'est également l'une des causes de la poursuite du conflit. En conclusion, permettez-moi de vous assurer du fait que la Russie continuera à contribuer aux efforts visant à mettre un terme à l'escalade de la violence et à rétablir les perspectives d'un règlement diplomatique. Les Congolais ont besoin de paix, de sécurité et de savoir de quoi demain sera fait. C'est précisément leurs intérêts que nous défendons ici au Conseil. Je vous remercie.